Bishop abazalwane bonke abakhona abakhulu nabancane ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu Inkosi. Haleluya. Bathandi hao ngiyabingelela ebusuku egameni likaJesu Kristu Inkosi. Amen. Kwaphila kwabangcono. Ngizomfushane bazalwane sekusebusuku. Bese sesiqhubeka nomcimbi omuhle nomso. Bishop ngiyabonga kakhulu amazwi okungamukela emizini lo. Angizange ngazi ngokuvama uThixo akakhulumi zonke izinto ezokwenza empilweni. Akayikhulumi zonke. Ezinye uziyekiswa ukuthi sisuke singeke sivume. Mayingahlala nathi ayivule imephu yohambo ngeke sivume. Manje ke it's better ukuthi angasho yonke into ezokwenzeka ukuthi uhambo luzosuka la ludlule kuphi before lufika kuphi. Ngoba ungayibona into esingayenza. Ungayibona into esingayenza. Uma ngabe uMoses sebona kahle ukuthi ayi lento engivumele la uthi noma sihlale phansi sikhulume kunezinto ezifiyongo ufuna ukuthi ungitshele igama lakho ngazi ukuthi ubani abantu mabengibuza ngizothini kubo 1 2 3 bakhulume bese Moses astrike makufanele kusho bathi uNkulunkulu mawungakhuphuki la angikuphumi na mawungakhuphuki ubasuki la kwenyuke nathi nama ngisuki futhi so kufanele ukuthi ezinye izinto angasitsheli zona nami leyo ukuthi ngibe la ivele yathi qha kathi ngiyathandaza basho ukuthi sekulate ukuthandaza ngiyathandaza kodwa ama-calls ayangena abuye ePhalamende athi woza sesibukile sesikelile uNkulunkulu yini manje la ngifelelwa yini lana ngeza ngikhabinye empezi ngihamba ngimthethisa uNkulunkulu uyabona ke uNkulunkulu uyabona izinto zenzayo kodwa ke manje nakho ngikhona nginengithi ake ngibuke nje ukuthi uhambo luqonde phila luyakhona. Amen. Abanezingane zami bamkhize bayamazi abazalwane bala ekhaya lifikile naye usuka nje bazalwane ekhaya eKZN eMartinsburg ukuzoseva nje kule weekend ukuthi ngoba ngizobe ngisebenza ukwathi ngiyahamba ngesonto. Shimi usebenza ngingena ngiyabhala iphepha lokusebenza kwa-education kodwa uvele asho esesendleleni umphathi usalukhipha iphepha ngambili esehambile. Siyabonga kakhulu sibonga ukuthi uNkulunkulu akugcina ufika kodwa indodakazi yami lapha emva usinenhlanhla ngicela uphakamise usenhlanhla ngihlala naye-ke bazalwane naye wazi usebenza njengabe zami bangiyele ngesikhathi uThayimo nakho sengiye eCape Town ngizohlala nobani wavela yena Thayimo ngizoza ngizohlala nawe. Ngiyabonga uNkulunkulu ngaye kakhulu. Amen. Angizukuba kude bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngalo 5 years uBishop usekhulumile ukuthi senizobona ngamadimoni amasha. Senizobona amasha ngoba senwaqobile lawa ka5 years uzake amanye eze kulolu gcobo eliqalayo. Lolu gcobo
umefunda izwi lokuthatha umnikelo Bishop ugcobo lokuthiwa alitholi portion ethile kwezingathi ukuthi phela azoma nizwile mina ngesingakulizwi iBhayibheli kumfundela mina wokululeka mina ngizolizwa iBhayibheli lolu gcobo okuthiwa luyahlonishwa uThixo luthathelwa iportion ethile uThixo unikezwe lona lolo gcobo ke luneziphi zalo luneziphi zalo nazo njengoba uBishop ekhuluma lento ethi lezi izinto esiveze kuwe njengalezi naye ezamehlela ukuthi uhamba ngama-flight uphathwa kahle emahotela uyaselviwa ne-credit card kodwa uma engasekho kulelo office lawo ma-benefit ayamlahlekela. Amen. Kunjalo nje bazalwane kuneziphi-ke futhi nazo ezizakulu ugcobo nazo suke ingezile kuwe zizwa nje iphunga lamafutha zizwe ukuthi khona into ehlile lana bese lezo ziphi ziyayifuna uDavid uhlangana nezinye iziphi ngemumva ukuthi esebekwe uphondo lwamafutha ezingasezile kumfana kaJese iziphi esezize kwi-oil ukuthi yini lena yini le uyithole ngokunjani wena lento lena ubani wena ukuthi uthole lento lezo ziphi lezo ziyabayeka abafowabo abadala ngoba ayifuni amadodana kaJese zifuna i-oil lezo ziphi lezo kuneziphi nje zami yedwa azange ziliwe i-firstborn yasekhaya ayizange ziliwe i-secondborn abanye abayibonanga ziqondana nami ngoba kunalento kaNkulunkulu lento kaNkulunkulu uthi Bishop umfana nje omncane ozalwa umfowethu osemva kwami ngimnika ipulpiti isikhashana esincane su-20 minutes ekuseni eshumayela uthi lento le ayinavelu kodwa uma uNkulunkulu wayibuka wayisekele kumuntu wakhe kuyo uthi the whole universe iyaphenduka ibuka lento kuwo uThixo uthi yini le ebukiwe uThixo futhi ubekele umuntu wakhe kuyo yiyo lento eyenza ukuthi uDavid athi kanti yini umuntu kanti yini umuntu yini le ebekwe uNkulunkulu kulo futhi yini le ayinakile yini lento ayibukayo kunezimpi ezisuke nje zizele lokho njengoba kunezibusiso futhi ezizangeka yogcobo mina uma elayithini umthandazo othi sigcine sivike vele lokho is my portion ngithi naye wabongela uNkulunkulu lapho abantu abagibele nami phenduke babuke ngithi nohambe lisinda mina ngoba le flight ngifike mhlawumbe la yakhona kodwa ngoba sekungene mina ngoba mina ngenxa yento kaThixo ehleli phezu kwami izulu liyaphoqeka ukungivikela angizwanga mina ngenxa yento kaThixo ephezu kwami izulu liyaphoqeka linyazelekile izulu ukuthi lingivikele mina liphokakile ngoba mina ngithwele into yasezulwini njengoba ngithwele yona manginyakaza the whole army fanele iphume nami ivikele into kaThixo haleluya akubonga igama likaJesu futhi ma ulokhu hamba ngosiyamjala uNkulunkulu ma ulokhu hamba noNkulunkulu kade
omdala engimlamayo ngithi bafo sengimdala sengihambile noNkulunkulu uma ulokhu uhamba noNkulunkulu uhamba wehlukana nobubi nesono ngithi angisakhulumi bafo udaba lwesono akinalo iphunga lesono ngisiwile iziphi zesono ebusheni bami ngihambe ngifikela uGogo ngiyintombazana ngimncane u20 years nguhlanganise ensimini ngishumayela iminyaka ngishumayela iwu39 next year ngoFebruary ngizobe ngihlanganisa u40 ngomhla ka4 February ngishumayela ngihambe ngiqashisile kaNkulunkulu ngihamba ngibaleka nayo ngihamba ngiyivikela angisaziwi lezo ziphi kodwa izulu selivikela mina ma ulokhu hamba noNkulunkulu amafutha the oil ayibi amanzi iya ngokuba thick and the oil ihamba ishintsha iphunga iya inuka kamnandi ma ulokhu hamba noThixo bishop uya ufike igabeni lezokuthi ma uqhamuka lismile izulu lijatulisa ukuthi namwena usuyifumba elimnandi emazulwini wena sawunukela kahle nje uNkulunkulu uvela umnukele kahle avele akhaze uThixo abuze ukuthi leli phunga elimnandi kangaka usho njalo omunye umprofeti ngithi naku sengisephalamende amazi ngifika kanjani la uthi hayi amaphunga amnandi uThixo umkhiphele wona usinaba umnukela kamnandi ufaka iphunga elimnandi ezulwini ma uNkulunkulu ekhephe ukuthi awu hey lo mnukisela kamnandi kanjena yini engamenzela yona ma ulokhu usondelana naye isime phela masihamba safika singenjene enkosini sihamba silokhu sikhalelana nobubi masilokhu sikhalelana nobubi sisondelana noNkulunkulu hawu antombi igama likaJesu safika sinamaphunga ezono esasivela kuzo kodwa madoda bafethu uhambo luyasihlanza ngokwalo uhambo lulokhu lusihlanza lento yokuthi ngilala ngithi babe egameni likaJesu mangiphenduka ngithi umwele waNkulunkulu wasezulwini mangibhekalela ngithi uNkulunkulu akekho njengawe mangivuka ekuseni ngithi angiseyukuba naye omunye uNkulunkulu sengiyophelela kuwe mangilokhu ngisondela kuye liyashintsha iphunga liyashintsha iphunga liyashintsha iphunga lezinto emasika zizwakala nginuka zona awu bafethu ayisekho lezo zinto lezo uhambo luyangihlanza ngokwalo nalokhu ngingena abafastingi ngidla imbhalo uhambo luyangisebenza malokhu ngiyoka iy'ntaba zomthandazo ngilokhu ngikhuphuka uhambo luyangisebenza setshenziswa nayiyo lento yokuhambe ngidibana ney'hlupheko nginqobe nayo iyakusebenza ngoba enye into esebenzisanayo futhi ku-right bafundisa ukuthi laba abasishumayeza abasitshelanga ukuthi mayizoba mnandi lento ezulwini funeka idibane ney'hlupheko benza kahle nje bangasisheli ngoba into eyiphela
ngaphansi bekuyini ngidingwa into yakhe yohambo seyitiki isitiki isinzima iyazwakala hawu sanibonani and masitiki uthafula umlomo nisi uthi we yabaheavy ke lento esohlala phezu kwethu namhlanje futhi nje ayifuni uhlalwe ngayo ma isinjalo ayibizeli nombani bizana abantu abanezitsha zokuyikhongozela uNkulunkulu yazi ukuthi khona izinto engathiko ovela ubona ukuthi iwastekele izitsha azikho azikho eso ukuthi uJesu bishop umi wayililisha nebhiza sibe zitsha silungele ukukhongozela kwaba ngesikhathi madoda lebaniki wayini kwaba sizitsha sokukhongozela ukuthi izitsha zikho right azikho ready ukukhongozela into kaNkulunkulu khona izinto zohambo esingasafuna abantu abanomsindo nabahlalayo esifuna abantu bayihlalelayo bathi ophethe lokhu esevuthiwa sihlale phansi sikhiphe izitsha zethu sikhongozele nathi sikhongozelele uhambo kwabaneka idilisayo lomuntu izosustaina thina ohambeni lwethu hlala phansi bantu bami ngizama ufunda ivesi elilodwa bese siyahamba haleluya Psalm 105. Psalm 105. Asithathe nje mavesi. Oh, ngishaya imangele kuni. Haleluya. Manje into eyenzekani? Bishop manje ungathanda amathule esiZulu angithi. Wemula. Sayifika. Jesu. Haleluya. Isisithiwe. Sisabele uhambo. Awukosi akubonga uNkulunkulu. Lento yayithi sidumisa wena uNkulunkulu. Yakuvuma ukuba uyinkosi. Umhlaba wonke ukhuleka kuwe.
lento efuna uNkulunkulu laphakathi kwami iningi kakhulu. Abantu bexoxa nabo kulezi nsuku ngithi bathi ngalahleka bengangazi ukuthi ngashonaphi. Lahlekele kulo. Lahlekele kulo. Lahlekele kuye njengo-Enoki. Nokuba lahlekela kuThixo bantu bangaphili bambona. Bathi kalahlekela kuye. Kanazalwa zozibe ishumi. 105 verse 37, 38, chapter 40. Ukhona umuntu ongafundeka 105 37, 38, 39 futhi. Wabakhupha ke abakhe benesilivere negolide. Akwabakho ukhubekayo ezizweni zakhe. Lavuya iyiphutha ekuphumeni kwabo ngokuba lifikelwe kukunkwantya kwabo. Waneka ilifu lokubasitha nomlilo wokukhanyisa ebusuku. Babiza wazisa izagwityi, wabahluthisa nangesonka sasezulwini. Wavula iliwa abaleka amanzi. Ngiyabonga Nkosi ayibusise ukufunda kwezulwane. Manje ngizobe phakathi amen. Thixo uhamba nabantu bakhe. Uyahamba nje uhamba nabo. Isho njalo into yangebusuku. Ithi uNkulunkulu uyahamba nabantu bakhe. Hamba nabo. Uma ngabe behamba bese endleleni bephakathi kolwandle omkhulu obheke eRoma. Uma imimoya isho ukubaqeda, ngoba imimoya iyahlasela lolu hambo. Uma imimoya isho ukubaqeda emkhunjini, uzwakala umuntu kaNkulunkulu phakathi kwesimo esibi. Ngingamboleka imizuzu be-10. Phakathi kwesimo esibi uzwakala ama-chain esiboshwa, isiboshwa esikhulu. Upawulo ethi bathi bacabanga
ngicabanga ukuthi isiboshwa sizama ukubaleka kanti isiboshwa sizobuyisa ithemba. Awusambonani bazalwane mabezwa amashini ekangumsindo abagcini beyiboshwa bathi lesi siboshwa sizama ukuyiphosolwakhe kanti isiboshwa sibuyisa ithemba. Masima sithi abekho ukuthula mabelalela sithi akukhona umuntu ozofa uNkulunkulu usami sangashusa uNkulunkulu mfowethu ngahlala phe wakho ukusa ohamba ukhuluma ngekhathi la uhamba uthi uyanqeda besukuma uthi akuzukufa umuntu akekho umuntu ozokufa sanibonani ebusuku sukuma ngeauthority sukuma ngento yokwazi umusa kaNkulunkulu uthi akuzukufa umuntu khathi abantu becabanga ukuthi bayafa bonke ebese esho ukuthi ebusuku lokhu esikade sikubo bekunengelosi kaNkulunkulu engimkhonzayo nengingowakhe mina akekho umuntu ozofa. Kuphane befundisi into yokuthi angazi bishop ukuthi ubani obayinqamula into yengelosi ebandleni likaJesu. Angazi ukuthi ubani owathi leyo ministry ayisekho ngoba iyasilimaza leyo nto. uPaul uthi izingelosi ziyimimoya yokukhonza abangcwele. Uma ebhala lokubhala incwadi yamaHebheru uthi size entabeni kaNkulunkulu uthi inezigidigidi zezingelosi. La emalangeni ngithandaza ngengabiza umhlangano ngathi ngicela umhlangano uNkulunkulu ngihlanganisele umhlangano weyingelosi ngathi ngicela leya yingadi esibelethwe likamama ngelosi iholi ingelosi size la ngifuna umhlangano waso ngicela le ebingade eyingozini le egade ukuthi angiphelele mina emotweni angiphelele emaflethini ngicela lo ngelosi ngicela ifike ngathi ngicela yokudla le eyenze kwaqiniseka ukuthi ngiyadla mina zonke insuku angiswele ukudla ngathi ngicela yezambatho le engigqokisayo ngicela le ngelosi engigqokisayo ngicela ngathi ngicela yamisi le ngelosi engiphilisi ngathi ngicela yeyimoto le ngelosi engilesi imoto ezingelosi ngicela ifike ngathi ngicela yampilo ingelosi ekade umphefumulo wami ngicela ifike ngathi ngicela ingelosi yogogo ekade uphondo lwamafutha ngicela ifike la phambi kwami ngicela umhlangano wabantu basezulwini ngicela umhlangano webandla lasezulwini ngicela ukuxoxa uNkulunkulu ngicela ukuxoxa ngifuna ukunika wonke umuntu udaba lwakhe ngithi kodwa no owangikade esibelethweni hayi unike crown Thixo crown aloyo wathembeka loyo. Oh yes, Lord. Siyabona masikane manje ngiyahlupheka asindiswe intombi ngaphakathi wena kwaZulu sisinhle nje njenganabo mamkhizi ntombi ezinhle sasesiba bathandazi zaba ama-intercessors ziphuma emasokeni intombi beyiqomile beyijola amasoka athi awuseyifuna ukwakoma befundisi hayi umuntu soyibulala ngeke silahlekele thina abantu bethu zizinhle intombi sukile nasenhlabathini zimbili ziyelamana lakubambisa impela saseyifike ingebele ebusuku ukubona amantombazane zithi sizobabulala zabuya futhi ekuseni
zazobuza ukuthi nihamba yiphi ya ngoba thina besinda ebusuku ayingeke mantombazane lesinsizwe ihlala la ekhaya ezingadayo indlela sisigijimise ngayo indlela sisigijimise ngayo uthi nomunye mina nomese wami ukhathale kona la abephuma bewufuna egcekeni umese umuntu ongakubona amandla ubuya nawe uthi nawe umese wami nendlela yasizwe ngidudule ngayo umese wami usalela lakelani bafowethu ikhaba inesigidikidi Bishop akhulumela ucabanga ukuthi Bishop sasishumayeli yini usathane akimithethe izinto zethu ngokusathana kanalutho kodwa abantu bakhe ubakhipha kwimbobo kakhiye yasethu lezo zinto ubagibeza inani ubagibeza isikwa nemishana esethu lezo zinto bekufanele Bishop kube istrategy ukuthi ufuna ukufika esowethu uma nawumandla afika kule revival afika abantu Philip amjikijela lapha awusangibonana futhi awusangibonana basakwana iphephethu bafowethu ngoba lethi iBhayibheli layamuntu wahamba ngomoya hayi ukuthi wahamba nezishile habo wahamba. Amen. Hayi uya wathi ayithi akusawale ndoda futhi ibhalo engaqiselekile uyayibuza ukuthi uyiqonda lento efuna uthi hayi usiqonda kanjani leyo ikontrasela ebesiyamchazela yamchazela asifika kuleli point elithi usafikile kuJesu sashumayeli ubethe besiphambalweni ungathwethuke wayungele ezulwini sibonile thina enyuka sasifika nePentecost amandla awayengcwele afikile eJerusalema sihamba ngomyalezo esuthuliweyo uthi wena uthi washumayisa abantu ukuthini ukuthi uKristu inkosi esebenzelani aphendukayo babhadiswe okadungi umfula lapha leyana kwakuyidesert kwakungenawo umfula wa-alokwa amandla ezwi elaphuma lendoda emlonyeni yingakho uma izwi selivelela alokha laveza umfula ezwa bazalwane mhlawumbe uyeleda uPhilip Bishop owa-experience into eyasho uJesu athi ngizoshiyana namandla niyokwenza izinto eziphezulu kazinto ezenzileyo mabethi bathi nangu umfula ithi lendoda umAfrika ungiyekelani manje ungangibhabhadisi waba nangu amanzi sekonane futhi akasuphosikwane yamapha angene nayo amanzini nansi mireki Bishop mabephume emanzini lendoda yaphuma yodwa umpostoli wayesamfiseleloni ekhulana nemfula
location. I don't say it. I will get lost. Right? That daughter, I don't know back you so. I didn't want to have a Fuji, I want to notice people so we are there. A separate chick. That we are going to be Africa figure show. It's history. I'm a missionary. The figure. When I need to get up, get us a Shwina, Africa University, a pipe. Wash my schools, Sakada. Out of what to Sachi and Kalani. Oh,
umuntu yini lo muntu ohlala naye wena unothixo yini lo muntu abe right arelaxe wena mama uthixo ngena empilweni yami ukwenza ukuthi bangiphumile nje ngathi uShumayela manje ngiyabuya ngingena nje egekeni ngisifumana sami uNkulunkulu ngiyabonga singithwalile sengisekhaya vele phumuta nto nisebekhaya sisifuna ukusindiswa ngicela ukunike uJesu angishumayezele abantu abalapha ekhaya namhlanje abangabapostoli azange ngibashumayezele abantu kodwa babeleke baphile la ngiphila khona babeleke baphile nami ngoba kwakuthi kuhle ekhaya kuhleliwe zonke ingane ngababhelezi ukudla ngibe ngihlele ehlathini ngithola ibhidi ngihlaphula ihlahla ngithi weNkulunkulu babeleke badabule ngoba babeleke ebusuku kambani uNkulunkulu
lithi iBhayibheli uthi wabagwegwisi lithi uThixo wabagwegwisi ehamba ebalungisa aphiwe ngoba babengeke balunge bangene ezweni likaNkulunkulu. Wabuhambo bafowethu niyayazi into mhlawumbe nifika la lento ake nithembeke nje asibani futhi nina befundisi khona into umuntu ofikelwe into ethi angifanga naye ngiqeda ukusindiswa. Akela nithembeke uthi wawungcwele wena oze uthi kuba nafikelo ukufana leso sikhathi kanti uhambo bekusazokungcwelisa le nto yayilungela amagwala yokufa imide ikathi uqeda ukusindiswa ungakazibi iziphi zohambo. Kodwa uma sesihamba bishop siyothandaza manje uma bafethu sesihamba ehamba ayilungisiphi uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu uma abayisezweni akayiqedanga izitha zabo ngosuku olulodwa wayinamandla okwenza lokho. Kodwa ayibanga abantu bezulelene bangaka abantu bayizulelene akaqedanga izitha zabo ngosuku olulodwa nezitha ayanisa wazigcina ayisanibonanga nezitha wazenze njani bafowethu njengoba wena ufisa zakho zife nje kodwa wazigcina ehamba ebalungisa ngazo izitha zabo. Asifake ngale mabezongena iJerikho idolobha elikhulu bazongena iJerikho idolobha elikhulu uphuma ithunywa ziyohlola umuzi ziyohlola isithi ukuthi izodlela yini. Mayifika laphayana lezi insizwa sihlangana nalo sisters lo sisi uthi sizwile ngani sizwile nangezinto ezenziwa uNkulunkulu wenu ningangisindisa ukuthi ngingafi bathi asingene ku-agreement wena ungasho ukuthi thina bese wena uyaphika lalelani-ke thanda sami into emnandi la eyokuphuma kulosisegijima ngemuva kokuphuma kwengxuli ehamba emlanda okhazini bakhe uzwile ehamba elanda okhazini bakhe emathafeni ethi shiya nophiya gijima mlandele Moses awusanibonani bazalwane ehamba elanda ebalanda kuma-hotspot la bedayisela khona umzimba njengoba naye wayidayisa nodadewabo nokhazini babo babedayisa bathi wena uyekelile ukudayisa kusoyixoxa sisendlini gijimani khona umusa onaphezulu umusa ovikelayo umusa ozositenga hambani nami sesiqoqele sokumalunga umalume akangasani awusanibonani bazalwane wababutha endlini mayiqeda ukubabutha kuthi ayi isikhulu sasezulwini sesizunguza iJerikho umayiphela phethe inkemba mayikheli ingelo senkulu mayikheli uvikela isihlalo sikaNkulunkulu umayikheli uwena yena uNkulunkulu sekuzungeza mayikheli esikushwasonela bafu ngokliphi side ngiyabona ihlobile uhlobele legenge nomhlobele thina
noma usisayidini lapho bese ithi le nto hayi mina ngihlile nje ngehlesheni esikhulu sezimpi zikaSimakade emzulwini mina ngukapteni wempi mina awusanibonani bazalwane ebese eba right position abe right uJoshua ngoba akuma ethi mina ngukapteni kusho ukuthi the whole arm of heaven is here akusani wezulwini ayidingeki ukuliwa la emhlabeni sengifikile mina ngizobelekelela Joshua imgundatshani singene ngaphansi umuzi njengoba behlele emaphothrum bebambe imihlangano yababhizinisi imgundatshani isekelo iqala foundation abazalwana hayi bafowethu bekhishwa isandla sikaNkulunkulu. Sinayiyela lento bazalwane khona into engcono kunalena uyazi ngiyafuna ukubuka ifilimu esizoyibuka masifika le eJerusalem elisha ngiyafuna ukuyibuka le film siboniswa befundisa ukuthi ama-angels alwa izinto ey'ngakanani singawaboni. Ngicela 2 minutes before sithandaza ngey'nyawo kwi-experience yami bishop uNkulunkulu wake wangehlisela umuzi owawungekho ngangingazi kodwa mangikhule ekuhambeni noNkulunkulu ngabuyela kuye ngikhali inyembezi uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ngalela langa waveza indlu lokushila eyayingekho ngiyazi ukuthi ngeke nizwe nonke akunandaba nalokho laba bazoyizwa bazoba right ngiphuma evenda ngiyintombazana eshumayelayo ilinde lento kodwa ngizoyizwa emfishane ngifikele esikhothi phakathi kobusuku kwelinye lamadolobhana angakithi ngithathiswa ilift engicela iyongibeka emzini wabazalwane engaya kanye kuwo engekho shongayo uma ngishilwa lana ngiyabona ukuthi akuona ngoba ngakwazi wawuyidaba istop umuzi wabazalwane aba-right ngisele nje ko-4 room lo muntu ngishiyela wesiyahamba ngo-1 ekuseni mangisathukaza ngingazi ukuthi ngiyenhla noma ngiyezansi ngizwe ngishiwa igazi mangithi ngibheke emva kwami nangumuntu ingqondo yami icabanga fast ukuthi lo muntu ongilandelayo uye lo mntakade ngigibele kuye uyazi lo muntu ukuthi ngi-stranded angazi ukuthi ngiyakuphi umuntu ozoqeda ngempilo yami nguye lo ngizama ukuvula igate lo muze ngidlula kuwo igate likhiwe kuselokishini ngiyekolandelayo ngithukile ngiyintombazana ngincane ngithi ngiyamvula igate likhiwe aze nje kancane emva kwami ngithi ngivula owesi-3 nawo ukhiwe ngithi yiseka Jesu Kristu mayenzi lento empilweni ngaphuma ekhaya ngathi ngibizwe uwe ngazongenza kanjena uNkulunkulu umuzi olandelayo uma ngivula igate lavuleka ngangena ngaphakathi lo muntu wangena nami wangilandela uyazi ukuthi angibazi labantu engena emzini wami kanti sengingena emzini olethwe yizulu mawukholwa uzobizwa mangingena wangena nami ngoba ngefastela kanje wathi kakhulu mina ngafika emnyango ngithukile ngathi koko umuntu ongaphakathi wayengalelwa iphuma ezulwini kwaba ivoice yomuntu wesifazane wathi ubani loyo ngathi unokwethemba akangambuza ukuthi waphi ezweni ongilona ngithi akangambuza ukuthi unokwethemba waphi wathi wavula umnyango uzokutshela-ke wena ukuthi loya muntu ngizingitshela phela ngichazela ngitshela ukuthi loya muntu ngowani wayemezelaphi unokwethemba wayemvulelelani umuntu angamazi mangiqeda ukungena wavala umnyango masinyane lo muntu wahlala phansi ungathi utemporary nje la uhlele espontshini nengane encane ngabe ungathi na-4 years abe sechawu konje uthe ngaphi ngithi ngokwaZulu athi ngakulungisela amanzi okugeza angilungisela amanzi okugeza ngene ebathroom ngigeze angilungisela ukudla ngiphume ngidle angidlalela isponge akho ngibheke etebuleni angidlalela isponge angidlalela ishiti anginike ingubo nomcamela athi ulungile lana ntombi usiyoqhubeka ekuseni angazange lalelani bafowethu bakhona abantu bakaNkulunkulu lanzela umboni zakhe labe sebenohambo noNkulunkulu lalelani bafowethu lento yama-angels
Suwathandaza manje. Jesus. uNkulunkulu awukodwa Jesu. uNkulunkulu uyayiletha imoto. Engeyona yakwaToyota. Yeah. Yasezulwini. Inodrayiva wayo. It's especially for you. Angazi ukuthi ngiyangizwa yini. It's especially for you. Izo lalelani besalwane. Masithi you are Jehovah Jireh, the Lord my provider. Sisho uNkulunkulu okhanga kumnyama. Asisho uNkulunkulu osuke ezokhuthuza umuntu. Sisho uNkulunkulu odonsa ama-shelf asezulwini athathe kuwo ahlangabeze inidi yakho. Izulu liyayenza leyo nto. Sinaqhubeka nalo uNkulunkulu kusasa Bishop. Sinaqhubeka kusasa sisixoxela abantu ngoNkulunkulu. ngoNkulunkulu oveza ukudla. Akuveze akulethe. Hayi bazalwane. uNkulunkulu ohambisa imoto engenapetrol igejilele ku-red. Uyazi ukuthi uneBhayibheli lithi ningakhathazeki ngalutho. Kodwa iy'celo zenu azaziwe uNkulunkulu ekusithekeni. Siyaqhubha uNkulunkulu ngokuhamba sikhathazeka. Ukukhathazeka isayini yokungakholwa. Kahle kahle izulu lifuna udipende kulo. Udipende ubusuyeka. Akuwaningi izulu Bishop akasifundisa abantu uNkulunkulu. Izulu alifuni uthandaze bese kwenziwa isahamba. Wanizwanga. Izulu alifuni uthandaze bese ufonela umzala wakho uthi ngicakile manje ufuna bani? Ufuna uThixo noma ufuna umzala? Ufuna bani? Ufuna ukuhlaliswa ubani la Bishop ozothandaza? Sanibendile ukushumayela. Akafuna umuntu ahlala yena athi ngomnenkinga. Akasabiya ngabanga athi konje. Akasethi hayi awuthi ufanele umfundisi, awuthi ufanele umuntu omdala. Hey basisi into sincane. Ufuna ukathenda ubani lana. Ngoba izulu lifuna. Ngicela uzongikhuthaza amashumayela athi awukhulumele into ukuthi kwenziwa yini ukuthi babizwe ngokuthi bangabantwana bakwa-Israyeli. Lokho usukela ngiphakathi nentshumayelo athi mana manje chaza leyo ukuthi yini kuthiwe bangabantwana